Meto nga kabalen, iba't king mabalakat, ing tinanggap galal, iba't king 47 Catholic Mass Media Awards. ID report. Kinilalaya ing mabalakat artist ay Doji Aguinaldo kay bat asungkit ing Best Comic Story king 47th Catholic Mass Media Awards o CMMA. Ya ing megsilbing illustrator ning The Biography of Felipe Songson asinambot king print category. Kaya benang tinanggap king parangal dina Roby Tantingco ing Executive Director ning Center for Kapampangan Studies o CKS at scriptwriter ning proyekto. Kabang ing CKS naman ing publisher ning comics. Dinakene mo namang Aguinaldo ing galal kina Don Mauro Gomez at Father Ron Pangan ning Archdiocese of Agana king Guam ang mag-sponsor king printing ning amanuang comics. Samantala, ring kopya da ring comics ni Dake at Pemye nala kareng miyayaliwang parokya Keti Kim Pampanga. Ako po, Patricia Mamangon para king News Force Pampanga. Balitang tutuking Balen, susuyo.